Malo mo lele ki he hoatan o ko kori ke u whatapu ki a hou eki ka ma ha amatapure ha tai whanua pe pe whoki ki a tiki motolu ko tau pe ka inga tong o kuongo atu ki ai e tau polokalama ko ia i he ahoni ai a ko tau polokalama ai ni Tufunga Fonua alo au pe mo Palofesa toko tā sa Siosiua Lafitani ai aku lava ke whakahoko atu ai polokalama ko ni i he ahamonite o e wike ko toa pe me i heni i he taimi tolu e fiafia no silani pe ko e osi ai tolu pe ko whamalo atu ka tiki mo tolu kainga homo ke lava o mamata e tau polokalama ko tau polokalama fika huawha ko a BN pe ko e wanima fika huawha aia o ku whakahoko atu i he ahoni pe aku whamalo lahi atu he lava ke mo kei mui i mo mamata e tau polokalama ko e polokalama mahu inga whakeni ka inga i he tauni ai aku tau talanoa i he konistuto ne pena e whahama he Palofesa ko e konistuto ne te tau mei nofo kotoa pia he tauni aia o ku ikai ki ngata he ne maala ka aku fuloloto au pito ai anga o e polokalama ko teu e he Palofesa ke vahe mo ki tau tolu he tauni ka pau te ke miss out i ha polokalama pa ke tai foki pe o whanongo ai he kumatua ki mahu inga ke tau whanonga whakataha i he tau polokalama. Ko ia i he ne pehe ko whataonga pe ko ongo rei atu ka pau kai ke ongo rei atu ki apina pa ka taki o toki whahoko mai pe ke te whai hano to e atas e tau mea ngā we. Ko whia whoke tai lerei ai Palofesa i Hoatani, Palofesa toke tā Siosiua Lafitani, malo e tau mau e Hoatani, pia whataonga pe ku lerei ai ngā we pe mo mea kotoa pe mi Australiana i he Houani. Alo Vito. Alo Vito Tonga, e tau whatikai pe i he tau ausia ai whata koe ni. A kou whamamala ki he tau malu. O e whanua lo tu mo e ako, ka e hoko atu e tau polokalama. Tufunga Fonua alo au. A pe ako amanaki pe ia ana i whakaukau. Motu ape mo nga i whakaukau fo o e wanahe atu kawaki. Pea mo e tuau mai a e tala. O hoko pe koe tala whakahistoria o e konisuto ne. Ai he ngai programa ko kasitua me ai ko whenga pe ke mono mai ai anga e ne hau ai whakaukau ko e lao mo e konisuto ne. Kai nofo i he konisuto ne he ko ia o kune hanga hulu ai lao. Pea koe hange ka mea ko lao ni kai ngai programa ko o si o mahu inga mau pe ke o atu hangai whakaukau whakahistoria mo whakaako. Te whito me mara e o lao mo filosofi ke nahi te wheka leinga peheni. E ko whatohana i koe a e tānoa i koe o lao mo konistuto ne i e tuau mai a e ngahi mea whaporika e i tonga. Ne si hano tānoa i whakaako whakafilosofia. Na rai o tara noa i whakahistoria pe ia e me hoko i whē mo e tā i mā pe koe nā i tā. Pe mohono whau i mai. Ka koe mea na e sisi pe ko Palofesa whakahele pena le whaana whakahu mai ka na keke lahe le whaana aia whakahu mai a ngai whakaukau whakafilosofia o e konistutone koe te makarati koe politikare ki whonua. Nena pia whahu mai haki fwoi whakaukau e tāpe ua o se atua ngai mahina. Ko programa nia, programa fo nia, programa ke he nia, he ko ano winga ko ano toki whai. Pako tui e tonga ne ko kulawe ki mua e mahu inga ke whai, he ko ingana e ngata pe tau taranoa, tau tōria, he taranoa i whakarao ko whahistoria o ko instituto ne mo lao. Neke toi omia ke loloto ale ki te whito i mooni, koe whakaukau koe ni, koe lahitaha i whakaukau koe ni, koe whakaukau ea e te kau filosofi. Aia koe whoi
Haranga Fonua ko ta fai ko ta to hara huru mai historia mo ne fika waki mo whakaukau a kau filosefa. Ai koe nā nauhanga o whakatupu. Ia kau e pēmwe kau Tufunga Fonua, me kau politikare, me kau makola suku, se uno ui Aristotoro e whanawaki, me statesman. Ai ako ku whainga ke whakahoata mai i he tau tātālanga, koe tau talanoa mo tālanga koina ki taua pēr moe Fonua. O ku ikai ko ha mea si. Ako ikai ko ha mea o talanoa i pē i ha le volo mamaha. Whakaaho pē, koe tānoa i whaikawa. Whawhawha pē i au whai pē. Ka koe whahenga whakaukau e nia mo whahenga mea na e hoko. O ku whulo loto au no puitu a whaalahi mā kupu loa i he e ne hoko koe historia. Ia mai ngai te whito i whakaukau lo loto na e whau aki. O au mai ke taimi koe na e hoko ai ki tonga. E te ta whō atu i he ta alu ki tonga, te ta toi hanga hulu i mai mo atu e ngai whakaukau wha filosofia mo whakaako ki ai. Mahalo pena ne toi omi hafo i atake he hangego mea koe o ta tolo atu ai. Pea koe manatui foki i makatu unga e ku tala noa ma peu makatu unga i e fonga pure o ku whakataha i ai. Ai temo ka alati mo e pure whakatu i tonga. Aia, hange ko kulawe mana, kulawe ki mua. Koe taimi koe, tau pehe ku whakaure papirika ai Fonua pe ko whe kuonga ko ia pe ka pauna tau pehe. E ke he reba e tala noa ia i e whaunga whakaare papirika te mukalati. Ka koe ni koe whakataha i a le papirika whakate mukalati, mo le papirika isa le papirika whakate mukalati mo e puranga whakatui whakate mukalati. Pea o ku tau whau mai he u Fonua me karisi ki Roma. Koe ongo Fonua lo ua o ku maarie he nanauhanga tu use pure ai hatu i. Mo e hongo iki. Tau pea karisi, ta tau mo Roma. Koe ongo Fonua na fuwhai e mea koe a historia. Na ikai ko Amerika ia mo Faranse, toki hoko ia ono pōni. Ko karisi ia mo Roma na nau fuwhafua hanga tu use pure whakatui. Mo pure ai hongo iki. Aia kai whakaasi mai ai pure ai kondistuto ne mo lao. I karisi o makatuunga i he lahi taha pesete hiwa noa koe te mokalati. Pea i Roma o whakaasi mai ai wahe ai te mokalati he whaunga o Roma. Pea mo e pure ai hou eiki, pea mo e pure ai whakatui. Koe foi, le papirika koe a Roma maari. He ne ona e nofo he pehe koe pure e toko si ika na e ai ere me niti ai o pure whakatui. Ka mo ere me niti o pure whakate mokalati. Kana ai kei taki pia ai pure ai toko si ipe koe orika ki. Ka koe whakafoke manatu e tonga ki he tatala noa ke ufonga pure koe a palato i he wikuosi. Ka kei kou ki uruhuru behepe ka ta foke mai koloma isa ka ta aula kai a kariske rawa ke ta nga unuai ki loma ke toi mahino. Koloma koe foi whaunga wha politikare ihe wharehare apa koe assembly la wafe. Ki he wal wafe ai kau memi pa hau hanga tonu mehi kaka. Nei hala whare ana whare ui ko siko e mano ka kana keke uhinga ke mano. Ko tok sio hiwa e tame ako uhinga ki he ono wafe, ki he wal wafe e kau memi pa o whare area. Ko mea kou ka ui ko e temo ka halat kakato. Pea koe whiria he kakai. Sai. Fefe ai whakamau anga. Fefe ai kau ngau whapure anga. Hanga e ngahi feitu o kawai ai assembly o whiri mai ai kau ngau e whapure anga. Pea i e loto assembly pea mo kinau tolu na nau kau i e komiti hangeha senato na ui koe akon he whaunga kaisi. Hanga e nau tolu he kau akon i tutuku. Aia na e hange koe kau akon i ia koe Filipei loto. Kai ke whiri mei tu. Kau akon tutuku hanga nau tolu whiri e toko hiwa hangea kau senato ke nau hanga o huru wharei ai assembly. Kai whiri marewa he ngai feitu umo assembly ai kau whamau anga. So koe hanga ia koe ai whotutuku ai whaunga
o whakapolitikare ko karisi. Aia koe fukau ngā oe whapure anga, whiri katoa mai e assembly mo e ākon. Koe kau whaunga whamau, whiri mai ia e kau he ngai wheitu, pia mo e whare e ākon ki he assembly ki he whare are. Au ma mea ākon koe senato pe koe whakato kon, pe koe kabineti nai e tuatonga. Ka koe foi poini maho inga ke te mokarati a karisi, neo nai taini nai, hua e nau wha tau pe toi mafuri o Republika, koe whiinga ke pure ai tokolahi o i kakai, pe mawai ai foi whakauhinga a Cresfines, pe ko Cresfineasi, koe ha a demokarati, koe whiri e he kakai, mei he kakai ke pure ai kakai. Aia koe nofo e whakakaukau ai pure e kakai, hane koe lau aparatona, nofo e whakaukau koe tauatai nā koe pure e kakai. Kana iai pe a ere mai niti o rika ki moe whakakau tau pe koe democracy i he kānoa kia i e wikosi, i he whaunga karisi. Aina ina si pe, iai a ere mai niti o pure e hau eiki, hena na usana ta ofi pure whatu. Aristocracy, ia elemeniti o democracy, e demokarati a karisi, ia elemeniti o rika ki, ka koe lahi ka ha koe democracy po pure ai toko lahi. E koe anaya e whaere koe fufoi whaunga. Ka koe fufua whaunga whapolitikare pena e whaere pehe, a ke oso no tuusi ai hatui, tuuse ho eiki, ka o mai pe ho eiki o whatahai, ka mo kau ho eiki mau mea, mo kau ho eiki pui tua whako. Ai ko kau ho eiki ena e tolu na whai. Ko rau hau eiki roma, na e ue sialahi he whaunga whapolitikare mo u whakaukau whafilosofia mo whakaako koe a karisi a roma. Pena lahi kau wako, kau filosofa i karisi, na nau hau o whenau aki, o tupu ai kau filosofa i roma. Pea koe, ko foi fe usia aki ko yana faule mai ko loma mali tata ko mo kalis i tau ni mangea o senturi ni mangea mahiwa e ko senturi ni mai ki mo ya kalisi pisi na hanga he foha o tu i Itali o ne hanga o to ho i hanga fa tapu ai ta hanga mali o ka o senato. Na sabe na senato na ke prea fatu. Na ita senato mo kakai foi to na me ni pa ko ni o fale tu. Para o lewa o fau mai bena to que na to tu o fema e ne heba ko e pure fatu o pe. Ka que na to tu o fema que a pure fatu. Aya na ekimu atu ono tu sia e ka kaliki ko ka kalisi. Ai pure a fatui. Kapanakana senturi lima, hokai foi bea koe ni loma. Koe fonua e koklana na inga na fofo tu se pure a fatui. Ngarawa ka loma tu se pure a fatui ka na mafuri o le papilika. Mafuri a kalisi o demokarati, mafuri a loma le papilika. Aia koe le papilika ka loma na mafiri kisa kataki. Na hanga e Republika loma file foi toko ua na uke konsula koe hane koe o takia na ike ae takia o ta. Ai peo ua. Konsula o ua. Koe tamakoe rapa ke ne vito ai tutule tamakoe, rapa ai tamakoe ke ne vito koe loki kamata e whakaukau e vito kamata e kauroma. Naka kamata pe kaukalisi ka kono o mai koe ke tama pe koe toko tataki koe o konsula. Filia he senato, ai ko senato, ko ka fonga me ho eiki, i uhinga ho eiki, kwa na konga ke tata whakai. Ho eiki, whaka aristocrats, uhinga pe kana ulawe ke ai wikosi, whakapalato. Uhinga ke he kakai o nau mau mea, mau koloa, uhinga ke kakai o nau poto. Ai ko ka ho eiki na nau whau senato. Fili pe he kau konsula, hange pe kono fili he kau akoni, ai kau akon tutuku, ai kau akoni toko hiba a karisi. Koe kau senato filia he kau konsula tutuku,
ai senato. Kai. Ia pia koe senato. Pea lewa assembly o ku hawhiri mai a mei kakai. Ka koe assembly o whangatangata pia na umawhai. Ka whatonga ia ni tonga u whaunga koe ni. Ne ke ai pe hei e tau whaunga e tau whahau ki tau. Kala noa pe mo tau whakaukau ki ai. Whakawhela me ki ai. Sai, koe assembly po koe whalea koe aroma. O ia na mawhai. Koe mawhai peo ke nau whotutu. Ia peo na ngai mawhai wau ke senato. Ka koe senato e no whai mawhai ka po on konsula. Koe nau whatongia pe na tō koe toka ngā e ai kaunga whapure anga. Nau sio ke separation of powers. Pena o si ai pe whakaukau ko ia i e whai whato. O ke he kau whamau a ngā. Hangi pe ko mea koe ne kamatas. Ke he whare area, ke he ai whakaukau o e senato. E ko e a kon, pe ke he ai whare area. Pa ke he kaunga oi whapure anga. Na tau whakafoki mai ke whakauhinga koe aparato mo Aristotelo ki he konistutone. Ai ko be para to ko konstituto ne ko no lava foto tu fare rei ai kau politikare kau ngau ai kupu institutions moi fatongia ke lava le pe au ai hapure fao pe ko justice here ko no foi ni tonga o fakau ke foi fakatonga ki justice. Na kulaga te ko siko ke he ko ke fie maria o ke whakapau totonu. Ke foi iriri whakatonga ko ia. E ko foi iriri uhinga whakalao ia ki whare hopo. Na nege a iriri uia foi uhinga justice whakakonisutore mo whakafilosofia pe whaka. O no foi ni i ose ta po kalama o whakaukau ki ai. E tonu e justice ia no ai whamau totonu ki whare hopo. Ne hau koe ki he whonua, ne hau koe ki he whaunga. O ko behea uia e matamata mahalo e sai anke ai e whuirea koe totonu maau. Koe rea beta, koe totonu pe tes pe maau. I he uhinga, i he whakaukau ke whakauhinga Aristotelo pe mo palato. He koe justice na uhinga koe taimi koe o ku maawai ai u totonu i hono whuatutu i ko hono constitute ai fwoi whaunga wha politikai. Aia heke ke uhinga ia ko hawhai whamau. Koe whai whamau i o whai wei whare hopo. Koe ku pehatu pe. Koe maau totonu. Isa, koe totonu maau. Koe ku uhinga ia ke he justice. Koe ni taimi ia o potu tatau pe maawai u totonu i hawhaunga. Ai kau tama e olunga, me kau tama hoko, me kau tama hema mu matau. Koe ne maau koe totonu, aia koe ne harmonize koe ai right. Koe justice. Kai ke, tau hao ke ai koe kupehebe, totonu maau, justice. Kai ke, tau foki mai koe anga e ku whauhi. Koe tau foki mai ki he kauroma, aia pako foi whaunga, pako mea ko whialawe ke ai tonu. Pea koe konistu tō ne rewa, koe foi whaunga ko ia o Republika aloma. Aia koe hao Republika whok me foi rea whakalatina koe res papirika. Koe res o inga ia koe the thing, koe something. Ai koe RES papirika, koe ta Republika. Pako loma nena ufu. Demokralata kalisi kai Republika. Koe foi whaunga koe o Roma, konsula, ua tamapure, senato, assembly. O behe he ka wako to ora. Nai tangata Roma na ne fufua whai foi lau ko iaka ngaro e hano ingoa. Ka uto behe ka wako to ora. Koe Republika koe o Roma. O kumawai a elemene whakatu i e urungaanga o e whatongia ni ihi o yongo konsula ko ufiri. E senato, kenataki. Ha koe ke senato o pehe e kau whanutolo toko lahi o kumawai ai anga whaka orika ki o Republic ai pure koe ai tokosi. Kono morena koe tamai mata ia ai Republika aloma koe pure ai tokosi. Ai tafiu. Kana o pehe lewa. Ka kuto e ha koe ke assembly
o kuto ma o be o na fa te mokala ti e ku fili me ka fofo ma ka sempre ku alu hona to la hi a sempre la mi au na pe alu la wa fili mai a me ka kai ne mo ko hona ma fai pure o ku fa na ngata pe o kai ke tatau mo senato ko ke fili senato me sempre ka ku fili a me na ku po e ko na ra ke Aia koe foi wharea koe, e ka wharodoro ni, koe re papirika aia na e mawai ai foi whonga pure la rahi, koe pure ai monarchy, koe pure ai aristocracy, ka koe pure ai democracy. Mau kato aia e papirika neon, i ono tamai mata, koe pure ai tosi ai orika ki ai senato. Pea wheta whaake umawhai, pea koe konisuto nei. E koe lao lewa e tonga pe ko loma e whanua na nauhanga fōfua whakue lao mahino. I e uhinga koe e lao ku tolonga mai ki ono pōni. Na nau fōfua whau i he senturi ua ki he tolu ke ua na nauhanga wha. Ai lao na ui koe ngahi lao e taha ua. Ai koe 12 laws, koe 12 tablets o no ui e taha. Aia o ku whakarea ia i he whanakotoro e lao me whanorisu tone, ko e fuafua whau ia o e lao. O whakatatau ki he whakaukau e konisu tone, nengo na e o si asi hono ngahi ata i karisi, e o si asi he kau aru atu ki e lao a hamurapi lao a mosese, pera mo ngahi lao ke. Aia ka koe tau hau koe, pera ko loma rewa mea mahuina, ko loma, na e fuafua whauai ai ngahi whaahina o i mea koe lao. Pea mo ngahi te whakaukau e konisu tone o toi mahino ane me whakaukau na e tāno ke ai aparato pea mo Aristotelo. Ko loma rewa ai Fonua o peene ono wharea hanga e karisi o whau e ngahi whakaukau te whito i whakaukau ke he mōla e ki kamata a ke konisu tone mo e lao. Pea mo e whaua whapolitikare. Hange ko e justice, totonu mau, tau ataina, ko e hafu, ko e totonu. U te whi whakaukau pe he, whauia i karisi. Ko ne hanga i ke loma e tonga, hanga he kau loma, o whau e u lao, whahainga e lao, ake e te whi whakaukau ko ia, o toi mamo iki. U ai e mea koe lao ki he nofo, ki he kakai. U ai e lao ki he kaihaa. U ai e lao ki he koroa. Property laws, o whahinga pehe. Neo o pehe na e o sasi me u whakaukau ea ko ia i he lao koe a hamrapi koe i Papilone. Ka koe mea whaka lao ea hamrapi na e tohia he maka. Ko pehe koe lao ka loma ane 12 tablets, koe fuafua lao ea na e tohi i he pepa. I he uru maanga na e hanga huru momo i ki a mea koe lao, o hoko ia koe u konga ia o mea koe konistu tone. Ia ko hana fuafua whakawai koe u ngā ue mahu inga ia. He koe taimi koe tautara noa i he lao i ono pōni, koe tautara noa pe o alu ke u te whitoi whakaukau ai kauloma. Pea ku lahi a pite u rea whakalatina o ku ngāo ea ki he lao, lahi u mea u hoko he lao koe tupu mai me u rea whakalatina mo u whakaukau whakaloma. I taimi u tautara noa lao ai. Koe taimi u tautara noa whaunga whakapolitikare ai, u lahi tau alu i tā noa te mokalatiki karisi. Koe taimi u tautara noa lao ai, u lahi e tau hau o hoko ai lao ko'oloma ke ne hanga hulu ai whanonga koe o aho ni mo whanonga mai e te mokalati. Ka koutou e tonga o ku whiunga e ku hanga o hulu mai ai fo i hau mei karisi e ne hau mei loma ai whakaukau e lao e mo whakaukau o i konisu tone. O ki kei te to e sio ke konisu tone te a hano whatongia ke. Ko sio ke konisu tone ko ne mea mau i ngā ko ne hanga puke mau e whanua. Ko ne hanga tokonia,
ke oa pure whakahao hane ko gulame ke lau ai kau filosefa na nau whaka ko nisuto tone ono. Ke nau ke oa pure whakahao wao e kau taki pia ke malu ai mo ui tau ataina pe mo koloa ngahi to tonu ko toa ko ia ai kakai. Ka te whawhoke atu tōna ko tui na o whehui, pe koe ngai whehui. E ta toki wakai ke ta ngā unu atu me heni ki e kamata mai a hono whau o e ngai te toi whakaukau i Piritania, pe me ngai whakaukau o e lao e ngai to tonu pe koe Bill of Rights, e koe ta whanonga mai pe ai o tau alo e tō aupito. Kai whawhoke atu. Malapito, Palofesa koe ke tala no mahu inga fugeni o ku whakahoko, pia ku o ku kai ke whanga o whanga iai ai mea koko tohi mai e kakai i he taimi kou whae polokalama. Tata te whito ki he taimi o ku ke whaatala no ai ki kalisi mo loma ma ngai senturi koe. He ku os mahino pe ia e ai ngai mea lahi ai e fo'ou ke toko lahi e taimi kou kunau whanongo ki ai. Pea e ni ihia kunau tala mai na tolo kai ke o ku kai ke hane fufu he lawe. Ka koe taimi koko o ku tau whanongo whalere ia ai ke hoko kotoa ngahi polokala maa o ki he tuunga koko o ke taki ki ai whamatala. Pea ku mahino le rei au pito ai anga ngahi tuku au koko ia o ku fōu mai ai na uhinga e lao mo konistuto ne mo totonu mau mo ngahi fo irea fo o koko ni o ku tau whao hinga i koko ki he justice mo mea. Koe mea ni o ku kore mai Palofesa, koe konga taha ko loto ke whakahako ke mahino ki ho tau ka inga. Ko taimi lahi o ku ai ngahi polokalama koni o ta whakahoko atu, pia mo koe Palofesa, o ku ai ngahi konga ai o ku talanoa ke ngahi historia mahu inga. E lava pe ke tau toki mau e ngahi historia koe ka pau te tau alu o whekumi ki ai i loki ako. Pe koe ngahi uhinga pe ka. I he taimi ta tau o ku lava kakai ke nau whanongo pe ki ai i he polokalama koe ni, o ku tuku heni i he kautahani pe i he lo au, universite o lo au, ngahi fo i tepi ene ua wha ku lava ke tahanga tuku atu, whakaiki ke ngahi kaweinga pata tofi o momo au pito. E lava rewa ka inga ke nau whanongo pe o whakahoa me ai, ai ngahi ilo a mahu inga koe ia. Koe me eni o kore mai koe heni i he ta polokalama, ke pe e lava ke te ai hano whakarea whaingofu ange ke whakahoa ki tonga ka lava ke mahino le rei ka tiki nau tolu ai ngahi whakaukau ko ia. Ka koutu iau e Palofesa au tatonu ke hoko atu ko ia ki he konga koni koe o e nā ta talanoa ki ai ki he Bill of Rights ke ta hoko atu ko ia ki ai ko inga he koutu ko no whainga ko ke te mahino ke kakai ko pau pe ke nau follow le rei mai e ngahi whamatala ko ke o seanga whahoko. Mai rotonga, koe konga uaki koe na ke taranoa ke ai, me oku mahino pe ia, koe manako koe oe tonga ia, ke taranoa pe ki e politiki a tonga. Taranoa pe ke purea whatu i a tonga, taranoa pe ke te mukalati a tonga. Ka koe polokalama ko ka whai mo e taranoa ko whai. He kai ke unofo au i e fo i taranoa ko ia. He koe fo i taranoa ko ia o mo whai toka he ka whanoa au ka kia hamea e ma vivi ai. Koe fo i nofo ia ai roku wa i ono tāputa. Ka kua pau ke huru ia tu ia. Koe foi mahuina e ta polokalama pe kai ke mahuina ia he ahoni kai mahuina e kai me kumi mai a ta ke sio ke u fe kau aki. Ai umea koe no koko pe mo tonga. He koe umea koe o tuku koe i he tau konistu tone. Koe umea katoa ne tupu mai a hono whawa e mo hono analaiso, mo hono fufuru mai, mo hono tafi, mo hono tere mai me kalisi mo Roma, o Piritania, o Tokia, o Kitonga, he senturi taha malu ke tahi. So, Wakuhane enia e whainga ata mai pe koe
Ko kai ke tau whetara noa ki he whaunga mo e tupu anga e ume aka tau tā noa pe ki he ne mea au kuha mai. E ne asi koi ki he ko whi mau wha politikare a ako. Ka pau ko kau ke patoa pe ko kau ke pāte kakai. E kai ke mui mui a e ta polo kalama po e ko polo kalama ki he whi mau a kakai ko ia. Ka ko o ko tala noa te nau mui mui mai ka te a. Ka po ki no whi mui mai ka te a. Wena o sio polo kalama ke. Ka ko o mea ko e ni ko o mea aia. Ko whamoni e lo a ua ke whata noa ki a. Pa ko no whai koe ki tonga ane koe maruaru ko i taha. I e tau polo kalama ko ia. E ne whai a ne nai. E taha ki tonga pe hoko mai o polo kalama. O whamalo e i tonga ko ngane e ke whata noa pe e ke kakai tonga i he fwoi tau e whanoa. Fwoi tau noa pe ke komi. Fwoi mau mau, mo e whenga ririu, mo e whenga furi, whawoi fo e umea. Ka ko pau ke tau tala noa i pa tau ilo ai ke loloto, ko whenea koe ke furi, ka whenea ke ue furi. Ko whenea ke kapkapi, mo e whenea ke ue kapkapi. Ko tau whanoa mai e tau ririu, ko ono lirimu hono kapkapi e mea e ne toton ke ua lirimu kapkapi, kai tuko mea e a koe ne toton ke ai. Aia ko tui tonga koe, ko kulawe a tia ke mea koe iapa ko whapapa e tau tau atai ne kakai, ke o mai hana o whakaukau, ka ko pau pe ke whai ai fwoi whatongia koe ni, e koe taimi koe te tau oai ki tonga. O kua kore pe kutana, ka taki te ki lawe ki tonga. Koe taimi koe te tau oai ki tonga o tala noa koe i ngā himea nai hoko pe hoko ko nisutone mo e kupu ko tope e ko nisutone. E te huru a kia whakaukau me i tonga ina ke ia hamea pe he i tonga. Ko ngai kupu ko tope ko nisutone nai hala e i tonga. Ko ngai kupu e nai mai ia me ufurua kuna. O ko tala noa atu ai. Ko taimi e ke upe he ai. Kupu luaki. Taka taina e rea. I tau whoki rewa ki he ufurua koni he e whaba e ai mo uhinga whakatoka atu. Pa ko whi mau mai lele a ko lolo mea mai mo e whonua. Ke ua te rau atu peo, ana aiso e tau atai nā tonga pe he ko mea a tau whaau. Nana ke ia mea a tau whaau ko ni hanga o atu e whakaukau ko ea ki tonga. Me he e tu au mai me u whonua ko. Ko whaofofa ui ka pe tonga ai. Ai mai mai whakaukau mai ke rama ke whaia ke ai. Mutari. Kai mo whai kia hawa kai katau ki tu uai e ta alu koi ki Britania. Kau toi hanga horo i mai e tu koi atonga. Ka pau koi ka hau mea e au whaamu whemau mai e ho eiki. Nau tolo o nau mea mai. Ki he u whakaukau koe na tau stano mai kia. Kau ki hanga pe tonga tō maa mea e ua ke tau wakai ki ai. Ke whawhia maare e pe a e mea o kanga mai ki ai a kau e ho eiki mai e tau kai kau nau mea mai. Ko e kupu laki oi ko nistu tone a tonga. Foi kupu ia me whakarea ia. I tau whaha. Ka koe kupu ko iau makatunga he foi te whito i whakaukau whamolare na tupu mai me karisi moroma o Piritania. Ko e tau ataina. Ko e freedom. Ka ko hinga freedom na ko lawe atu ki ai e pehe kau filosefa e palato ko i karisi. Ko e freedom o ne pehe umau pehe ia i he demokarati. O koe ke mau ia e whonga pure e ho e ki, koe ke mau ia e whonga pure e orika ki, pe koe pure e tokosi. O ku mau pe ea ka pai toki a ha whonga pure e iai ai kau ki ai e tokorahi, ia whahinga whonga, pe ne pehe rewa, koe demokarati, koe pure ia o kunofo no tamai mata i e tau ataina. Sai koe tau hau ke kupu uloa ki koe tau ko nistu tone. Hono whakarea, te toka hanga lau whakarea te whakarea to tonu, ka ku uhinga whai whakarea a tau whahau. Sai. Kawa taina, naka kia whakaukau pehe ia i tonga. Ia i tau ataina ia i tonga, i e whahinga uhinga ia i ono ahana e kehe. Koe whai tau ataina koe kupura ki utohe ko nistu tone. Koe tau ataina ia i e whakamatala mo e whakauhinga mo e definition ia a palato po Socrates mo Aristotelo
pea mo kauloma pea mo kaupilitania. E kone pehe foi wharea tau whahau. Na e whanau I ko ki mautoro ko I kakai na e whanau I ke tau ataina pea o ku mau tau ataina pea tau anoa re mai. Ke tōk vete whaiki ka me kōkura. Ka koe ku poini. Sai, koe kupu ko ia mei whe. Koe kupu na e whakatupu e tau whahau, koe tarikai I kai. Koe kupu mei whe. Koe kupu e na e tō mai me Bill of Rights koe a Amerika mo Britania. Koe hau e Bill of Rights ko ia e tau ataina whakaukau ko ia mei whe. Hau ia mei lomo mo karisi. Koe poini mahui ngā I tōka ke whaka ke hei, mo whakamama hei, koe foi uhinga koe a tau whaahau, koe uhinga whakakarisi ia, uhinga whakaloma, uhinga whakapiritania ia ki definition e kau filosofa, koe high freedom. Pea koe foi whakauhinga ni koe ai filosofi, hele tuku au mai ki e tau ataina, kau anga pōpuru, mo whakamapopo mai e nau whakauhinga ai au pehei. Koe mea koe kai tau ataina, ko nofo I he whaunga pure, mo e society, o ku I kai whakapōpura I koe e he kautaki, ka o ku iai ho uto tonu ke whai ai umea o ku ke fie whai o whakatatau ki he lao. So koe whai definition koe a koe whai whakauhinga koe a. Whai whakauhinga whakaloma ia, whai whakauhinga whakakarisia, whai whakauhinga whakapiritania. Pako ku whenga tonga ke ofi e tau tala noa he konisu tone, I he mo oni. Pako ku hinga koe mo oni, koe freedom koe ia ku o si sivia I karisi, sivi I Loma, sivi I Britania, pea mai e tau whaahau, sivi Amerika whaahau si mo France na urinkawa. Pea mai rewa whapipiki he tau konisu tone. Ke tau ataina ke oua whapopula I ko he tamataki, ka ke mau ho toton ki he mo ui, life, liberty and property. Lau ia John Locke, a filosofa ko ia. Ai me ko kui he whai tawa taina a tau whahau. Koe maa mai a me he kau filosofa koe no kou tala noa atu ai. Mona. Ka tau sio koe whai kupu beia e taha, ka koe ne tuku au mai I he ngai whai historia koe me kau filosofa koe no kou tala noa. Pako ku poini ai, koe kai miko tau tāno ai ki he tau konisu tone mo e tau kupu uruaki. Ke tau hanga mana tui, koe whai mea e na e tuku au mai I he demokarati e fia mo historia e fia. Na e toko mai tau whahau ka ku whakademokarati, a Bill of Rights I he tau konisu tone. O e hawa taha e tala mai a te au, o ki kai whakademokarati e tau konisu tone. He koe koma uake tau konisu tone, Demokarati katoa e foi Bill of Rights ko ia e tolua. O Bill of Rights katoa ko ia o mau Amerika, mau Britania, mau France. Mau Roma, mau Kalis, kono kongala. O whimau ke huru, me tānoa koe he mea koe freedom of speech. Kono whanau I mai e foi lau maari e koe kou tohi e lau I tō ngā moa to e lau e freedom of speech mamani. Koe hawe me tangata filosofa koe koe sokolates o kou whaatala noa atu ai. Hangi e pia e hoi makai ngā mo mea mai, koe tau kānoa e koe tapu, koe tau kānoa lotu. Koe tau kānoa lotu whakatistame po ke tau o ke toi tapu ke kau apostolo. Po ke tau o ke kau pēteri a ke mo kau palofita. Kai rawa ke mahino ka tau tolo e uhinga e toi tapu. O kakau e mo utanoa konisu tone mo utanoa demokarati. E kai ke walau ke lau a hai I tonga. Neke ke reiro e a mea ke demokarati mo konisu tone. E kai ke walau ke lau a hai I tonga. E koe kakai koe ana na wako katoa e kakai koe no ko utanoa tuki ai. Ka koe tui tonga mahalo koe fui whakata ia e ta. Sai kau te ate fui whakata ta whaosi. Me e Bill of Rights pe a tonga. Koe foi kupu I he tau lau e ngai totonu pe koe Bill of Rights. Koe kupu ai te ke tau ataina ki hoko koroa. Te ke tau ataina ki hoko kere, ke tau ataina ke pure ki hoko palau, ke whakatau, ke pure ki hoko whare, ke pure. Mo ilo e umea katoa koe ia,
umea hauia me karisi ai totonu ke pule ki hokoroa hauia Roma, hauia Britania, hauia France, hauia Amerika. Uke kame ena mai tau whahau na hanga whatupu i kai, koe umea na hanga toko mai. Mo whamanatu e fui tala noa mai, a Palofesa ko John Locke, ki he mea mahu inga koe, ki he mea koe pule ana he vahe koe mawhai koe separation of powers. Uloa ki koe malui ai mo ui, ua koe malui ai tau ataina, liberty, tolu koe malui property, koroa. Koe tolu eni o kou hinga ki ai kou pasi tau ko instituto ni, malui ho koroa. Fufoi mea katoa ia kau tama koe ni. Karena tau tupo hake tonga, na ke tau ataina. Kalu mea tau whahau me tau ataina e tau kui hono nima mea tau whahau kui hono ono, ke ne mau e ne koroa. Kalu fui tau ataina ka tau whahau, na ke te hau e kou e ki mai tu io whao anoa ia e te sari o te mo e te hosi mo e te puaka. Kuna au toki o mai peka pau nau kore ko whatongia ke whai. Kana ke tau ataina ki o e pelu, koe tau ataina koe property rights ia. Na o mai ai koe suto. Mene ia mea te ki mua e tau whahau. Ko hoko roa ki mua koe koloa ia e haa, koe koloa ia ho e ki, koe koloa ia e tui. Koe tai peo nau whia mau ai ke nau maha me hoko roa koe te tea haa koe tonu ki ai. Ka koe ne, tuku e ka misuto ne. Ko hai e te haka tala mai ka te au, ke ia hato tonu. Ai tau whanakui, me taima tau whahau ki he nau ko. Koe kukui e le fiha. Ko hono kere, api uta fiha, paha te e ia. Koe ne ngahi koroa, nei tuku ki hono tongo oa, mo e te whanau, mo e ne mea ko tope. Koe ngahi right, ki hoto tonu ke ngā ue pia ke kai. Ka tonu ke tō hongo ue pa ke kai hono fua. O koe kia mea pe he whanua, i taimi kou koe kia hako ni sūtone mua tawa tai. Ko ngai to tono ko ia. Ai ni ako ko hanga huru a tu tonga. He ku mahu inga na ke tupu koso mai pe ia ko i tupu le fonua a tau whahau. I kai. Na tupu ia i he tau na e whai pa te tau toki alu ki ai. Pea o mai rewa e tau whahau ai uto tonu koe ko tala noa ki ai. O whakatonu tonu ia. Ke tupu hako hota mai mo ho kui. Mo e tau kui e fiha. Ke tau ataina ne nofo hono api. O te kai alo tata mai e tau hanga whakaukau e mea ko ia. Ka pana ke tupu koe kuonga ki mua kai tau whahau te ke ilo fui ke heke he. Ka koe mea whoki ko hota mai mo mo kui. Na e tupu hake ia kua stau ataina e whonua ku ne mau pe e ne koloa. O ki kai toi whakapopula i hata. Ko mea koe ko whenga ke whakapete e tau me aha koe fui tala noa loi koe ne whai taa whanua me whai e Samuel a Crispo iwa pēna tau pōpula e vete a ki pēia konistu tōne ai ni a koe tau whoki ki ai. E kei toi vete a kia ha tohi tapu muamu lau a whai kau. Sai katoa e mea koe, kei vete a kia lau a tahako. Sai au kito pe moia, analisa e tamako, analisa whai te kau. E vete a kia konistu tōne pe o kumo onia e umea pe i kai. Pea mo e tau kei. Ko to tonu koe, i he kutupu haki e tangata eiki, ngā aue e tangata eiki, ngā aue he whare mai tonga kauri. Tau ataina ni hene waha. Mai hene wahe ko ia pe mo mauto, ai e mau ki whare koroa, pa ki hao e ho eiki me pure anga me tu io whabopura e whaoa e mau. To pe mau tu hao. Ngā aue e tangata eiki he pausa, mea takau. Te keu si au he pōpula. Sio ka ara pēo he kutotoni whakonisu tōne na iai e kua uima tangata eiki. Iai mau hau eiki nō pēre, whai atu pē e tui whakano mo ene eiki e tui whakano koe ni ene umea, a hau mea mau whio kei whatoni tōne kere, iai e whatongia e whonua, mau kau ki ai, koe ke te whie kau ki ai, koe ke hau nō pēre e whapōpula i ita ki te kau. Tau ata aina, he koe kupula ki pehe mai tau whahau, na e whanau i ki moto, pia ko hono whina ngalo ke mou nofo e fwoi tau ata aina. Ko hea tau ata aina, ko haa Samuel a Crispo hiwa tala mai ko ne hao o mai, mo patoa.
Koe tawa taina whea, e whakahu whewhe mai tonga, e fwoi tawa taina kou nau tau kawe i ke loto ko ni sutone. O ska kato e fwoi tawa taina e tolua, o kuma o katoa ia e tawa taina Bureau of Rights a maman. Kai. Ngai mea au whe mau ia ke tau toi keri lo roto ki ai, ka kou ki ia whe kai kou tui pē tonga ki whe maare e tau pau mana. Pe mau toi i tana tolu, e kua whe aki ki ai. Ko tui Palofesa ku o ku fie maari e kau whanongo ko i ngā kulawa ke pakawhihoa naki mai ai ngahi talanoa kona ke whai ki karisi pia mo pia pihe ki Loma pia pihe foki ki he tau ki Britania ku lava o awhi hifo ki Tonga o hulu i mai hui ngai hui ata mo o ni ai ke lawa ke nau wakai ke pa ku whawhie fia pitoi ai konga ko ia he nau tohi pe ni i tako ngai fu me kono ke whakamatala na to tonu ia ke a ko ia he high school i Tonga ko ngā ke tupu ke whanau na umaoi ai whakamatala mo oni ko ia mo na wanga ki ahe na tupu hake. Io a koi katoa ia lo au. Koia. O koi peu ke whemau ke iro whai gigi. Whai gigi mai ka ke hu mai, tatau pepe ko hu mai i high school, o ke lawa po hu high school mai ke lo au, wai ma u course ki ai, pe ko hu mai ke ako matai to e lo au. Pe ko hu mai pe koe pe whiako pe ke wharai o ilo, ko ke mau ingai ke atu au. Ka ko tui toa ko u programa pe hen ko ke hana o whaata ki mau tō pe whaatau, o Palofesa ina ko whakau ke makau mai ke ai. Ko e konga ia o e mau tokoni ki e whonua ai ngahi programa ko e. Pea koe pe amanaki e iai hane aunga. Ka ko tui e tonga, ko e mahina beita te au, ko e hohaa pe whoki he ku, e ko mea mai ho e mo tau kai ngau nau fi kaya pe hane pe koe hanau fie mau ha fo i konga po atunu ke whebo tau e politiki a tonga o mōni pe nau tō ka mō i lo ko e lo au o ku tau kamatatu he whakamae ko i lo ko mea ko i lo ko e poto o ku whakamae atu ku ai hono whariki lalo aluhake ai whāwae ku ai hono sima ia o aroto. Mea peke tau ki roi, tau ki roi mamare te taun. Ka mō i roi, ko ne taimi kong ka kato hake ai o ai hono pō, mo hono whata, mo hono pini, mo me patau sio ke foi whare koe ko nistu tonu. He kai o pe hea te pe au ia o tala noa he ato te kai ke uto e pō. Ko lo au ia pau ke ma opo e tau au he mea koe ilo. Ko mo ilo i ko ne kau rei, he koe osi koe e tau hanga o langa fui whare koe ko nistu tone. He kai ke mo toi ho ha mai ka hau ka te au ke to e ke maha mea. Ko mo whaha ke peke e tau karasi koe na whai. O sio ke tau ngani o. Pera mo tae tui ki a fui tala noa ko whai. Fere a tepi mo e video mo e tohi mo e mea ke mo o sio ki ai, mo o mea ki ai iu ti upi mo e ngā i podcast mo e hafua ke whapapau i homo wirona mo ke ko wana loi aki ki mo tō. Ka ko whamarua tonga ke i tuku mai e whanamare, mo o whamarua ka mo tō o mo mea mai. He kapau na koe konistu tōne ka kama. Na e whakatupu pe i tonga. E kei ki tō alo kia whonua. Ka pau ko nistu tōne koe mea peia i he tau kala tuku whaaro mea hao eitu. E tau riri pe i tonga. Ka koe e tau riri aina ki anga pēra. Koe mea na mai me Britania. Mo Roma mo marani se. Omo ki tau oke kau tamana nau whao. Ka tau hao mo whaata mai pe ke tau ki na ono mai ki Britania. E Palofesa e kata mua kau ki o atu mua ki whaiwhehu i koe ni he ta nofo ai pata toki hiki koe ki whaiwhehu i pene toko taha ko ni une tuku mai toko taha ko sione o une hanga o mai o ne tala mai ka paurewa koe tau ataina ku tala noa ke ai tupo uluaki ai tala noa ke ai tau koni stutoni he kupu uluaki
ko tau atai na ia na e hiki fu mai ia me he konstituto ne ia ngai fonua muri hange ko karisi pe moloma mo me pe tamare ma to ta ko ni ta to tonua ke fai mo fahanga ue ke tau konstituto ne ke liliwe ai fai nga me pe he ia ke ai pe tau atai na fakatonga ta to fe unga mo no fu a family mo no fu ai ka inga he palo pare ma pe o mai u me muri ia ai mai kitonga Maria ubito pamara atención y de único ya. Kwe me atención en la mafahamu que hay hero au y wafe ho furu que fakahua te utefito y fakaukau fakatonga que to Siosiua que con institutone na te que falla e tau faha. Hange ko falla. Pakono fora he con institutone hange ko falla. Konga waki, ngai totonu, konga aua, fonga pure, konga tonu lao i kereke. Umea kotoa kwa yasione, umea kotoa ena e toka te me muri. Kako mea ko mahu inga ai i he umea kotoa kwa eni, he koe whaahinga whakakaukau ia, hange koe konga waki. Koe mea ia e aonga pe ia pe mahu inga pe sione ki ha whaahinga tangata pe moa whaahinga whewhine pe. Koe whakakaukau ia o e freedom, pe koe tau ataina ko ia, ae ko mahu inga koe tau sivi mai hene hau, hena e sivi ke lawa wau kia whai tuunga sione, o ku universal ai freedom. O uhinga ia, koe tau ataina ko ia, o ku whakamaman lahi. Pea e aonga mo mahu inga, mo mooni pe ia, kihe tangata kotoa pe, regardless of social background or racial background. Ai au pe he tau ataina koe he tau kupulu aki. Koe tau ataina koe ia, koe tau ataina pe te ke kumi i mau he kupu ai konstitutone Bill of Rights a Amerika. Ngai konga lao koe a Bill of Rights a koe fuke a konstitutone tohe a Britania. Ko whalani se, ko kumi koe ki he tau ataina freedom. Freedom da tau. Koe hae o hinga sione, he ku universal, he ku whakalu ku fua tau ataina koe. Ka, o ku hange ko ho whakarea, o ke moon. Nei te kei hanga tau whahauia o mai, ke ne sio pe koe ha e ne whikau aki, mo e whakaukau tau ataina ai tonga. Koe mea koe mahino ka te au, nei mahino ka tau whahau, ko ene wakai hifo eia ki he fo I whamatala koe o freedom. O ku aonga pe eia pe a ngā ue pe ki he tonga. E koe taimi koe te hanga laua tuai o tala noai whafoi rea whafoi se tesi he tau au ke ngai kupa ko ni sutone o ku maari. O tui tonga, ki taitari mai ka hanga tau mai ko ni sutone. Sione ki taitari mai, kau whainga hake ki he ke wa o ki ai, a ke uhanga o lau peka. Ke lau e ni e sione, pe te mo mea mai ki ai, pe o ku whakalu ku fua, pe ku universo ki he taha kotoa pe e aunga ki ai fo I kupu loa ki he whakarea e kau whahau, e koe freedom wea kau tamako. Pe, hange ko hofo tu usione, pe e fie mau ke toi, ai ha atau kupu tau ataina a ki tau tolo whata tau ki he tau uhinga whatonga. Ki he tau uhinga ki he tau ataina. Ka pau koe haa fo whakarea ki ai. Ki he uhinga ko ia. So, kauhanga mantui o koe hawe nia me koni studone ta wang fitni ma I uno ai mai ta iwa fitni ma tohe a son la tuke.
Kau kihanga lawa ai hanga se tespe o ki foi kupu no aki ke mo mea mai hange ki ai ie tala no asione ki e tau taina ka pau ko mai me muri hange ko fa hinga o fa lu ku fu e hange ko e to la be asione pe fi ma o kwa ke tau o me tau to ria tau to kupu ki tau taina e o hinga fa to ma kamo mea mai ki he. Seeing it appears to be the will of God for man to be free, as he has made of one blood all nations of men, therefore shall the people of Tonga be forever free, and all people who reside or may reside in this kingdom. And the lives and the bodies and time of all people shall be free to possess and acquire property, all doing as they like with the fruit of their hands, and using their own property as they may seem fit. Mahalo ki mahino kamo mo mea mai ke fo hinga tau whahau, o ku hā mai, ko e taua taina, ko e whinangalo ia o e otua. Pea kune hanga ai fo e taua taina ko ia, ihe, toto pe e taha, o e whanua ko toa pe, ngoi kakai ko toa pe. Ko ia ai, o ku whie mau ke ia e fo e taua taina ko ia I tonga. Pea mo kakai ko toa pe te nau nofo mai ki he pure anga, whakatu I o tonga. Pea koe ngahi mo ui, mo ngahi sino, o e kakai ko toa pe, opu whie mao ke nau tau taina. Ke mea ke nau hanga o mao, mo mea ke nau hanga purei. Mo ngahi mea ko toa pe, nau whie mao ke nau whai, I e fua hona ni ma. E whakao ngai e nau koroa, ki he mea oku nau loto, ki ai o hoa mo e nau whie mao. Sere fui tata roa koe. Mahalo pe toi, lawa pe ke taramai e sione e kumuro ake ko ni surone. Ka koe tau hao koe, ke tau taranoa ke ko ni surone. Te tau hanga bete foi laini ko toa sio ke tau mo ui mo e tau ke I tō ngā, pe ko whē mea o ngā au e ai ko whē mea o kai ki ngā. Ka ko tui pe, ka pau e omi ai foi rea tau atai nā. E sione, koe foi whakatonga koe, o e freedom o tau whatongai, koe tau ke ata ina. Koe tau ke ata ange, pea wharahia. Ai mea koe o tau whainga ke ai ke ata. Koe uhinga ea mea koe tau ata ina. Ie foi rea, ie uhinga e foi rea. Tau ke ataane. Ka koe mea kou tau mehe tau ataina he historia, o kumau e tau ataina I he ha. O kumau I ha tau mohe pe I kai. O kumau I ha tau pō tānoa pe mo ha tau tālanga pe I kai. Koe Bureau of Rights, koe fui tau ataina konu ka anoa ke tau whahau, I kai laika pe I tonga ka I he historia. O kumau ia e he ringi toto. O kutau I ke ata ke mau ai foi freedom. Koe tau ataina kena tō whatu koe ni he Bureau of Rights koe a tonga I e kupu e lao na he tau ataina. E ngā he toto mu isa. Nā lawa a tau whahau o whatu e foi kupu roaki koe ni he tau koni sutone. Koe a. Koe ngā he me whai e ringi toto. Koe e sonia koe historia. O ki kai ke ia ha tau ataina ia na e tae tau. Koe foi a konak whai historia ia o boni.
Pena lawa pe tau whahau whahu mai fui tau raina ai kupu ko i me muri ko i ngā hena le lawa tau i whanua ke fo i uwhaha i nai pehe na nauhanga pule i whabopula e whanua. Ka koe mea e sione na mawhaha mautore ke toi whaha si o pehe i e wafe hango furu pena e wate maungai whakotu ki ai ke lawa huru. Pena kai ke tāria he ko mililiu pa maungare wa wha o whairi pōti pe alo au awe hanga tonu pe ia ke tamatui ke sāstu po nima pea na ia inga hi whakaukau ai na ne toku ngāwea. Ka koe poini koe nai hoko o whikawaki moho tala noa. Na kai ke lama he kauniriwa ua whi hango furu ke nau hanga hulu i ngā hi konga pe he ka pau kai hatau ataina he uhinga whakatonga. E huia i whē i e fo i tufunga mo e fo i saupuru na e whai. E hui whē e whā i ka wei koura. Ne kike na wao e ake na tole whā i ka wei koura. Koe kautama kana na o mai ke na wanga siofe ko ni stutone. Koe kakai koe ana na ome na tole whakaukau whaka e whā fine. Kai whē fine. Koe whakaukau koe whē unu. Koe mata whē unu, koe mata la langa ke o mai ke whau ake konistu tone mo fo i tufunga koe nai whai. Aia i he mauwakai ke ai uka ke hoa aia. I ai peho no mahuinga mono aunga. Ka koe umea pe he nai whē mau ke siofi e u te i whakaukau whatonga. Hange ko ho whatala noa. He koe konoa e konistu tone ia, koe umea ko toa pe ia nai whakahuma i tau whahau me karistiane. E me whahumai me muri me u Bureau of Rights kono ko tāno ake. Ka whafoke atonga pe ku kai pata toki hoko atu. Koia, mahalo e Palofesa ku mahino apito ai ta whaaki koia. Ko wakaiti ke ta taimi ku osi e ta taimi. Ka ko tui mahalo te ke lapa peo o e sai pe ke ki i whakarika mai ai konga kona te ta hoko atu ki ai. Pea ta toki hoko atu reho ta proklama hoko. Mo ke whama opo mai ai pe, ko inga ke ta toki hoko atu rewa i he ta proklama hoko ai ngai konga koia. Malo. Malo amino tau, saia ke ta toki hoko atu ki ai, te wilawe atu pe ki ai, ke whakaukau te tau hoko atu ki ai i moni ka hau, ko e tau hau ke Senturi tahatolu i Britania, tahaua tahanima, na e fuafua whakatuai ai whakaukau, na ne hanga whakawai ai Bill of Rights koe a Britania, pe koe totonu, lao ki ngāhi totonu. Pea, te tau nofore vai, e tau tānoa, i ono whakawai koia, he na e whakawai tu o ua i Britania Bill of Rights, aia ko hono tofa mai ai hala o i konistu tone mo lao me na whika waku me te mukarati ono pōni i he foi whakawai ko ene senturi tātou. Pea to e whairewa hono foi whakawai i he senturi taha ono mo taha fitu. Pea hono whakamau ia Bill of Rights ko e foi kupu mahuinga ia lao ke ngau ia ke hawhainga whanua pe maamani o kunau whiema o ke whahua ke e demokrati. Ko whanua ko tō pēo kai demokrati, ko pau ke ia e Bill of Rights, kai toki kau he lau pe lau he kau. E nai hanga i tau whahau o whakahuma ia ki tonga ai Bill of Rights. Ko mea ko whakawheki ki iai, pa ko a kiu iai, na e whakademokrati ai ume arahai i e fo i whakunga i koni snutoni. He o i kai ha koni snutoni whakademokrati, Republika pe te makalat whakatu i mamani e ta e whakahu ke ai Bill of Rights. E tonga, ka pau he kai ke whakahu ia ke he kai ke lau ia ke konisu tonu. O ko hange Bill of Rights ia pa koe lau e ngahi tonu, hange ia koe fu pou mata mo hema ia mea koe konisu tonu. Ka pau e tuku e tua he kai ke lau atu e konisu tonu e, ta tau puke puleana whakatu, puke puleana whakate makalat. Ka mo mea mai ke no mahuinga mea koe ni. He ko pehea uia koe tuku koe te utano ai pa te hanga ki mua ke tau ngā unu he osi tau kāna Britania tau koe fōu whapaki mai Amerika mo Fransē ke nau whau mo whakatisu kone. E tau arwai i tō ngā te uhanga whotua ka motol
ai ngā hikupu mahuinga o kupau ke iha konistutone pe iha tohi lao kai tohi lao koe konistutone. Pe kukawa e Bureau of Rights. Ko to be Bureau of Rights pe koe lao e ngai to tonu. E nei e uia koe konistutone pe nei e uia fonua koe au whakate mara. Nai whabai e fe, karisi moroma. Pe whabai e fe o no poni Britania senturi kato. Ka ko whamaro atonga. Ke whainga maare, ko whamaro ka moutou, ko mea mai ko whamaro ka sioni. He whehu ina reo mai. Ko ne alo peta ka noa, ko e ana koe whaamu, ke oskoe e tau fo whiriñaki, pe mo whehu i mai ngā himea, o ku whihi pa mo ngā himea o mo tai tui ke ai kau whenga ke utare. He ko whaamu ke au ke o se tau, o ku ai hatokoni ange ke tau te sio ke a foi atakehe e tau konisuta. Without Bureau of Rights, no such thing should be or would be called a constitution in any form of government, especially democracy, particularly in a democracy. Mahu inga au. Pero mea ngonto tone tau whiawhiai. Hena e hanga e tau whahau o whahu e lao e ngai to tonu ki he tau konisi tone. Pea u tau kawai he rau, pea u tau lau ai he kau. I he whahau hinga ia aku i he malu o e tala noa konisi tone mo e lao mo e te maharati. Kaku ta tau atu tonga, whamaro atu o whalai atu. Malopito e Palofesa. Toki tā Siosiua Lafitani e mau e tala no mahina koe ni pe mo e whainga maari e honi. O ku lava ai ke whakahoko ai plokala makoni Tufunga Fonua alo au. Ka inga pe ko tui o ku mahino o pito pe. Wai beni ihe ki mautolo o ku ai befan ki whehu i o ku mau toki tohi mai. Ka te mawhenga ke tāria te hui kahau. Pia tau hoko atu ki he Bill of Rights i he wiki kahau. I he tau plokala makoe. Pak tau whamalo pe foki koe ngā koe ta whaaki koe ne ai lo au. He nau ta whaaki koe ne nau mitia whaifio. Lava ki whingawe aki pia moe. Vipon media o lava ke whakahoko te tau ngahi polokalama koe ni i he wike kotoa pe. Pea koe whinga pe ke mau e ngahi leko ti koe ni ngahi tala no mahu inga koe ni. O tuku he ni pea tuku he universite lo au ke mo whia mau pe koe ke mo whiwhia ki ai pa mo whanongo ai. Mau ai mahi no pa tau hoko atu ai. Whamalo lai atu e Palofesa. Ai mau whamatala e ahoni. Ka tau mawaya he ahoni, ta toki whelongaki i he tokonaki koe, i he monite koe wika hau, pia mo e ta plokalama pe koe ia Tufunga Fonua alo au. Ka ta tau atu ai, ka ta toki whelongaki. Alo, ofalai atu. Ofalai atu. Ka e whahoko te tau whanki i tuwaki koe ni, mo whanki i whanongonongo, pia toki whaosi aki e tau plokalama i he ahoni, ai whanki i tuwaki koe ia, tau whawhiawhia whoki koe ngā koe lava ke kakato koe e tau. O koe ai, koe ngai polokalama koe hui ke ni, ai koe ahoni koe ni kulawa e tau polokalama Tufunga Fonua alo au. Ko pongpongi koe, ko tau polokalama anga maheni koe ia a pongpongi, he whea fitu site ko toa pe. Ai koe polokalama Fatu Fonua fo o uia, pia mo piveni piukala, o whahauka tu ia e hoko fitu i he tu site ko toa pe, taimi anu silani. Ai koe polokalama e a pongpongi. Koe pure lulu, o kui ai e polokalama fo o ku nau huma i he pure lulu, o ku lava ki whakahoko atu i he whiaf pure lulu. Koe polokalama koe kui koe i kare wakai i he universi. Ai koe polokalama ini i kare wakai i he universi, koe kulupu ni pia me i Amerika, o ku nau whakahoko, ai nau polokalama koe ni i heni, i he whiaf pure lulu, ai koe taimi ono ko ia, no usilani ai koe te kitoki fika mi ai koe hae whetu uku ke iai pa kitoki fika irema mi ai koe whe ai koe hae taimi koe iai koe ono ia no usilani motonga i he whiaf pure lulu koe tu site foki ia Amerika mo Hawaii i pa kitoki fika irema mi ai koe hae taimi koe iai ai koe whiaf pure lulu koe no usilani taimi ono e whakahoko toai ai polokalama i kare wakai ki he universi. Pea toa prelulu rewa, koe programanga maheni ia, pe moe community langa whanua, a rei mātu ai muri, ai ek whahauko atu ai, a mo Zoom live i he whiawhi toa prelulu. Koe tu e tau programanga ki he weekend,
Pea ku whamanato te peka te motolu. Ka pau oku ke fia mau ka batonga. Ko e none kiti. Ke kautaha ko ia ko e none kit cover trading. Pe ko e kawaini ai whamili ko ia li sala. Pe me lima atua ko i ko none kit cover trading. Te ke lawa peo mau atu kawa ko ni ko kawa tau ni maono fitu walo whai hake ai pe. Kawa ko ni unau tō pe ai kawa pe nau tauhi e ngahi tau lahi. Pe nau ngahi ia whakamoa moa. Pe nau hangarewa uta mai o whakamile mila hange ko ia ku asia tu ko ia. I e tau screen. Ko e kawa ia ko e none kiti cover trading. Noa ua taha, noa ua wha hiva taha ono walo. Noa ua taha, noa ua wha hiva taha ono walo. Kei whuki ngalo toenga e kau sponsor ko iau nau tokoni mai ke tau ngahi polo kalama. Hange ko Staleki Tupou pe mo South Pacific Loans. Ko kau taha finance eni. I loa i loto Aotearoa. Ko iau nau ofisi i he Mount Wellington Highway. Pe mo e turiki ko e Penrose Road. Pe mo e Mount Wellington Highway. Ko iau ofisi ai South Pacific Loan. Pe ko iau nau ofisi i he Cavendish Drive i Manukau. Ka pau ke fia mau no ka ingatonga, ka ke nofo i Nusila. Tata fite ngai taimi whainga ta peheni, ko whaingo fua au pito, ai kautaha ko ni ke whitu taki ai. Noa, walungi au, ko fika ini kwa alau estaleki, ko fika i whakamo ui. Noa walungi au, walu, hiva walu. Noa walungi au, walu, hiva walu. Walu. I keke ngā tai ka gui ai foki ai kautaha ko ia ko tau ataina freight. Ko kautaha aveu taia a se misi tau ataina. Bea o kutu e kautaha ko ni i loto otahuhu. Hongu nau ave ai uta. Whainga uta bebe mi Niusilani ki tonga. Bea lava ke nā uta mai ho mea kai IC pe me i wawau. Pe he foki tonga tapu ki Niusilani. Te lava whetu utaki ki he tau ataina freight i loto otahuhu. I he noa ua taha. Ua ono taha, fitu nima, tolu fitu. Ko e tau pehe pe South Pacific Loans, peke manatu I lewa ko Sitaleki Tupou ia, pe mai kautaha no o e whakama ui, aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni, ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga, mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lome kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, oku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke tōrewa ho o telefoni. O ke taila ai fika o I whakama ui, noa walungi au, walu, hiva walu. Pete ke au tonu mai pe ki ho mau ofisi. I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau. Pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway. Pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans. I he noa walungi au, walu, hiva walu. Lelei e nia pe mi he kautaha aveuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau I ho aveuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, bus, lorry, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight peta. Tene lava ke ne whakatau ataina I ko e aki hatotongi mātu a whakatu I mo. O ki kai ngata he mau aveuta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuotaha I he mahina ko toa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. O kei hoko atu pe foki e mau ave, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea o paanga pe whaafe walungi au, a e mau container ki wawa I November pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, I hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume,
o ko te fia laka ka koe talamu he. Te mautiri mātu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao fia maali ai ho uta, te mautoe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tondo mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, fia tokoni, pea loto i whakawhata mawhani. Wheto taki mai lewa, i he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tau fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hao tono mai ve ki ho mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau atai na freight. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wene, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction a e ngā we leipa ma au i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke maho inga ia i he ngau e koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Opunga matai I Wakumala mafaka topo langi Si ota papai Nei lalaia e whetaulaki O katubula E angatu le mahawawa ulaki Ko ngata e tau polokalama ki a honi, whamalo atu ho mou mea mai, tau toki whilongo aki I he wike kahau. Tau mai a ke
te I matangi wale Kawe I tu atatau o whahulu Ta o kui whanoa ai mate I o tamaheni kua mai